Wara negozjati twal u bsin bejn il-President Ċipriot Nikos Anastasides u l-Unjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Fond Monetarju Internazzjonali intlaħaq qbil dwar l-għajnuna finanzjarja li għandu jingħata Ċipru. Il-pakkett finanzjarju ta' 10 biljun euro se jgħin lil Ċipru jsalva s-sistema bankarja tiegħu u jibqa' jżomm postu bħala membru fiż-żona euro. Dan il-qbil intlaħaq wara li Ċipru laħaq il-kundizzjoni li joħroġ 6 biljun euro bħala garanzija għal dan is-self. Il-President taż-żona euro Jeroen Dijsselbloem qal li dan il-ftehim wassal biex finalment il-pajjiż jista' jħares il-quddiem b'ottimizmu wara inċertezza kbira. Fl-aħħar sigħat ħabbar li se jkollu jingħalaq it-tieni l-akbar bank f'Ċipru wara li falla bil-konsegwenza li dawk li għandhom aktar minn 100,000 euro depositati il-bank mistennija jiffaċċjaw terf kbir. Il-President tal-Kummissjoni José Manuel Barroso qal li l-isfidi ta' Ċipru huma serji ħafna iżda l-pajjiż jista' jistrieħ fuq l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea. As we have shown in the past, Europe faces its challenges together. We do not leave member states facing a financial crisis alone. With responsibility on the part of Cyprus, we will ensure that solidarity is provided by the euro area. Barroso qal li Ċipru għandu jerfa' responsabilità tiegħu, appella lil pajjiżi membri biex juru sinjal ta' solidarjetà. I call on Cyprus to show unity and responsibility in the implementation of the agreements reached. And I call on all member states of the European Union to show solidarity with a country that is facing extraordinary challenges and that needs this solidarity in very concrete terms.